Can you share with us what can happen if one of the parts violate this peace agreement? Because we don't want war to come back to Well, DRC. I'd rather not say. I would just say that there are big penalties if they violate, and they're not going to. I don't think they will violate. I think they mean it, but we have very severe penalties, financial and otherwise. Okay. Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure TV. Iyakure TV ni imbonesha kure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizewe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi kwigenekerezo rya 28 ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2025. Abarundi bagira bati iminsi ba myinshi igahimwa n'umwe. Abanyarwanda bakagira bati iryavuzwe riratashye. Ya masezerano y'amahoro hagati ya Congo n'u Rwanda yashyizweho umukono i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Na amasezerano yashyizweho umukono na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cy'u Rwanda Ambasaderi Olivier Jean Patrick Nduhungirehe ndetse na Madame Therese Kayikwamba wa Guinea, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika ya Kidemokarasi ya Congo. Bayashyizeho umukono imbere ya Masadi Bulosi ndetse n'umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ashinzwe ububanyi n'amahanga ari we Rubio. Nyuma yo gusinya kuri aya masezerano, ba Minisitiri b'Ububanyi n'Amahanga b'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'icya Congo bakiriwe na Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Donald Trump yishimiye cyane aya masezerano, ariko avuga ko umuntu wese uzahirahira aviyora aya masezerano, uzashaka guhonyanga aya masezerano ntayakurikize, ngo azabona yimbwa yaboneye ku mugezi. Donald Trump ubwo yasubizaga ibibazo by'abamenyesha makuru yavuze ko umuntu wese utazakurikiza aya masezerano akayahonyanga azafatirwa ibihano bikomeye birimo iby'ubukungu ndetse n'ibindi. Biragaragaza imbaraga zikomeye Donald Trump ari gushyira muri aya masezerano. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi yashimiye abategetsi bo mu karere k'ibiyaga binini ndetse yishimira intambwe imaze guterwa muri aya masezerano. Donald Trump yemeza ko intambara ibera mu karere k'ibiyaga binini mu buseruko bwa Congo ariyo ntambara ya mbere yahitanye abaturage benshi ndetse ikaba iya kabiri nyuma y'intambara y'isi yose. Muri iki gihe rero ngo muri iyi myaka 30 ishize iyi ntambara yo muri Congo ngo ni intambara y'imihoro kandi yahitanye abaturage benshi nk'uko Donald Trump yabyitangarije. Perezida Tshisekedi wewe yavuze yuko Donald Trump nabasha kuzana amahoro muri Congo nta kabuza azamusabira igihembo cya Nobel cy'umuntu waharaniye amahoro ku isi. Nshuti banywanyi bacu ndetse namwe mukurikirana ibiganiro bya Iyakure TV, amasezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda na Congo yasinywe. Ese muri aya masezerano harimo ibiki? Masadi Bulosi, umujyanama wa Perezida Donald Trump, yabiciyemo mu magambo y'imfunyapfunyo ubwo Nduhungirehe na Therese Kayikwamba bari barimo gusinya. Masadi Bulosi yavuze ko aya masezerano agamije ko buri gihugu cyubahiriza ubusugire bwa kigenzi cyacyo, ndetse aya masezerano akaba yanditsemo ijambo désengagement. Nukuvuga ngo désengagement nukuvana abasirikare bari muri Congo. Ibingibi rero abakongomani ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakaba baravuze yuko u Rwanda rugomba kuvana abasirikare barwo muri Congo. Ijambo désengagement ritandukanyeho gato cyane n'ijambo withdraw. Désengagement ni ijambo rivuga kuvana abasirikare ahantu hamwe ubajyana ahandi, kubavana mu gace bari barimo ukabajyana mu kandi gace. Ibingibi rero bigakorwa mu buryo buri gradually.
gake gakeya nta gitutu. Ibingibi rero nibyo aya masezerano avuga, ndetse ambasaderi Olivier Jean Patrick Nduhungirehe mu magambo yiwe imbere ya Donald Trump yavuze yuko ubutegetsi bwa Congo buzarwanya FDLR maze u Rwanda narwo rukagenda ruvanaho ingamba zarwo z'ubwirinzi. Izi ngamba z'ubwirinzi rero Congo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bemeza neza ko ari igisirikare cy'u Rwanda kiri muri Congo. Aba basirikare b'u Rwanda rero ngo bazava muri Congo bisunze iri jambo desengagement ryanditse muri aya masezerano, aho kuba ijambo withdraw. Withdraw ni ukuvana abasirikare ahantu bagahita bavayo ako kanya, ariko desengagement yoyo ni ijambo risa nkaho ari rigari cyane, kuko desengagement ni ukubanza kuvana ibikoresho ahantu biri, ukavanayo abasirikare ukaba wabajyana mu kandi gace. Tuvuge niba abasirikare bari nko muri Masisi, ukabavanayo ukabegeza hafi ya Goma, ukazabavana kuri Goma ubajyana mu kandi gace. Ibingibi kandi bigakorwa buhoro buhoro. Iyi desengagement rero ngo izakorwa ari uko igisirikare cya Congo nacyo kibanje kurwanya FDLR. Mu gihe FDLR izaba irimo gutsindwa, ubutegetsi bwa Congo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bavuga ko abasirikare b'u Rwanda nabo ngo bazagenda bava muri Congo gahoro gahoro, ndetse ibi bikorwa bikagendera rimwe. Ubwo aya masezerano yasinywaga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abamenyesha makuru babajije Donald Trump niba azatanga ibihano bikomeye ku bazagerageza kwica aya masezerano. Mu burakari bwinshi, Donald Trump yavuze yuko umuntu wese uzagerageza guhonyora aya masezerano azahura n'ingaruka zikomeye zirimo kumufatira ibihano by'ubukungu. Nimwiyumvire uko Donald Trump yasubije uyu mumenyesha makuru wari umubajije iki kibazo. Thank you. Mr. President, can you share with us what can happen if one of the parts violate this peace agreement? Because we don't want war to come back to Well, DRC. I'd rather not say. I would just say that there are big penalties if they violate, and they're not going to. I don't think they will violate. I think they mean it, but we have very severe penalties, financial and otherwise. Okay?